c'est l'érosion du modèle de Paul Kagame, c'est l'isolement diplomatique. Et donc, ça conforte ma thèse que les véritables FDLR ese waba utekereza ku byari biri kubera Washington DC ubwo bafatiraga ibihano company zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda zikora ibijyanye no gutunganya ndetse no kohereza hanze amabuye y'agaciro yaba muri Amerika ya Burayi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bavuga ko ayo mabuye akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa bo rero bicinyaga icyara ndetse no mu Rwanda bakaba bari kwamagana bikomeye cyane ibijyanye n'ibihano bikomeye cyane byafatiwe zimwe muri company zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda zirimo Gasabo Gold Refinery nk'uko tugiye kubibagezaho. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane, akaba ari ibihano bikomeye cyane bije bikurikira ibihano byafatiwe bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Rwanda barimo Kabarebe, barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nawe ni General Mubaraka Muganga, Stanislas Gashugi ndetse n'abandi batandukanye tutibagiye na RDF muri rusange. Tugiye kugaruka rero ku byatangajwe n'abari Kinshasa bishimira bikomeye cyane uburyo ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda, uburyo ibihano bikomeje kugenda byibasiye u Rwanda ariko bikirengagiza FDLR, bikirengagiza leta ya Kinshasa ifite umugambi ukomeye cyane nk'uko u Rwanda rwakomeje kugenda rubigaragaza uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twese cyane rero reka tujye muri inkuru yose uko yakabaye. Ni inkuru iri buze kwibanda ku byatangajwe na Julien Paluku uko yakira ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Reka mbere yuko tujya ku byatangaje tubanze tujye ku ncamake y'ibyabaye. Hari kuwa gatatu tariki 25 Kamena aho Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibihano bishya yafatiye urusobe rw'abantu n'ibigo mu Rwanda. Ishinja kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byibasiwe na Washington harimo uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo Gold Refinery Limited rufite icyicaro i Kigali. Amerika irushinja kuba rwarakoreshejwe nk'inzira nyamukuru yo kwakira no gucuruza zahabu yavanywe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo byagenzurwaga na AFC M23 nk'uko Minisiteri y'Imari ya Amerika ibivuga. Nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro kaza miliyoni z'amadolari byakuye mu burasirazuba bwa Kongo bigezwa muri Gasabo Gold mu ntangiriro z'umwaka 2026. Bikaba bivugwa ko byari biherekejwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Perezida w'uruganda Jean-Marie Karima, umuyobozi mukuru warwo CEO Bosco Kayobotsi ndetse n'ibindi bigo bitatu by'ubucuruzi by'amabuye y'agaciro byo mu Rwanda bigenzurwa na Karima nibyo byafatiwe ibyo bihano. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizemera ko imitwe yitwaje intwaro ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere. Nk'uko mubyiyumvira, iyi nkuru ikaba isobanura ibyatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibirego bikubiyemo rero n'ibyo Amerika yatangaje mu bihano byayo kandi si umwanzuro w'urukiko ku baregwa cyangwa ku bigo biregwa. Nyuma rero yo kubagezaho incamake y'ibi bihano n'abafatiwe ibihano, reka dusubire Kinshasa tujye kureba Julien Paluku. Julien Paluku rero muri space yakoreye kuri X aho yaganiye n'umunyamakuru ukomeye cyane na wundi bamwita Stani Bujakela Chiamara, bakaba baganiye akagira byinshi atangaza mu kwishima ndetse no kwicinya icyara abi Kinshasa. Rwose biragaragara ko yabavugiye akavuga akari ku mutima wabo. Mu magambo ye yagize ati ibihano bikuyeho burundu mubabarire ibihano bikuyeho burundu urujijo ku buryo ubukungu bw'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwubatse. Akomeza agira ati intandaro y'amakimbirane yose yo mu karere k'ibiyaga bigari ni ugusahura umutungo kamere. Minisiteri y'Imari ya Amerika US Treasury Department imaze kwemeza iyo nyigisho. Hagatambere yo kudukomeza ngira ngo murabizi neza ko nubwo iyi US Treasury Department cyangwa Minisiteri y'Imari
y'Amerika ikomeje kugenda ifatira abantu ibihano by'umwihariko ibogamira ku Rwanda, ibogamira ku bayobozi bakuru b'u Rwanda, rimwe na rimwe bagafata umwe mu ba FDLR ndetse bakanafatira ibihano abo muri M23, Kinshasa yo bakayirengagiza mu buryo bufatika. Ngira ngo murabizi neza mu myanzuro n'amasezerano yose yagiye asinywa hakomeje kugenda hagarukamo FDLR kari kimwe mu isoko y'ibibazo bikomeje kubera mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko intambara yo muri Eastern DRC, by'umwihariko ku bitero bapangaga gutera ku Rwanda. Rero hari uruhande rw'u Rwanda rwo kwirinda, hakaba n'urundi ruhande rukomeye cyane nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, uruhande rw'abanyekongo. Ikibazo cy'abanyekongo barwanira kubaho, barwanira impamvu zabo zumvikana kandi zizwi, ziri noble nk'uko twakomeje kugenda tubibagaragariza mu nkuru zacu zitandukanye tugenda tubagezaho. Ibi rero bikaba bigaragaza ukubogama gukomeye cyane gukomeje kuranga i Washington DC, ubwo ndavuga leta ya Trump, kuko ibivugiye mu masezerano, imyanzuro ifashwe n'ibihano bifatwa ni ibintu biba bihabanye ku buryo bukomeye cyane. Dukomeje ku byatangajwe na Bwana Julien Paluku i Kinshasa, yagize ati nyuma y'abajenerali bafatiwe ibihano harimo Kabarebe, avuga Gashugi ndetse n'abandi yatangaje barimo n'ubundi Baraka Muganga n'abandi batandukanye, yagize ati ngo uyobora ingabo zidasanzwe z'u Rwanda bwavugaga Gashugi, ubu ngo ni urunigi rwose rw'ubukungu ruri gushyirwa mu majwi. Yakomeje agira ati ingingo ya 50 ya OFAC cyangwa OFAC nk'uko bamwe babivuga, ivuga ko ikigo cyangwa umuntu wese ukorana n'abafatiwe ibihano n'abagomba gufatirwa ibihano. Ibi bivuze kuniga ubukungu hakoreshejwe ingaruka zikurikirana ku rwego mpuzamahanga. Paluku akomeza agira ati ibi ni ugusenya urunigi rwifashishwaga mu kweza no gucuruza zahabu ikomoka muri Kongo. Mu magambo yakomeza agira ati ibirerekana iherezo ry'uburyo u Rwanda rwari rumaze imyaka 30 rwifashisha isura yarwo nyuma ya jenoside kugira ngo rukomeze ibikorwa byarwo mu karere k'ibiyaga bigari. Akomeza agira ati ni iherezo ry'inkunga idafite imipaka, ugucika intege kw'icyitegererezo cya Paul Kagame ndetse n'itandukana ry'u Rwanda n'amahanga mu rwego rwa diplomasi. Julien Paluku ati intego nyakuri u Rwanda rukurikirana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni amabuye y'agaciro. Minisiteri y'Imari y'Amerika imaze kubyemeza. Ngira ngo rero murabyumva neza hano aho Julien Paluku yavugaga kuri ibi byose bimaze kuba, akaba ari minisitiri w'ubucuruzi bw'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yango murabyumva n'ibijyanye na international trade. Uyu rero akaba yabivugiye kuri live space kuri X ubwaganiraga na Stani Bujakera. Ni ibintu bikomeye cyane bitandukanye bikomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ku isi, aho bakomeje kugenda banenga bikomeye cyane imyanzuro cyangwa ibi bihano bibogamye ku rwego rukomeye cyane bikomeje gufatirwa uruhande rw'u Rwanda, aho twese dukomeje kugenda twibaza tuti ese ibintu biraza kugenda bite, u Rwanda rurabivugaho iki? Turaza kugenda dukurikirana tumenye icyo u Rwanda ruzi kuvuga kuri ibi bihano. Ndabizi neza ko uko byagenda kose bagomba gusubiza kuri ibi bihano bikomeye cyane byafatiwe kampani zikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, ariko nanone ukibuka kuduha igitekerezo cyawe hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below, ubundi tugakomeza tukabana 5 kuri 5. Ni wakunze uburyo tukugeza amakuru asesenguye kandi amakuru abazira ibinyoma, wakanda kuri like, niba utaranakora subscribe yikore muri aka kanya kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5 mu nkuru zacu zitaha. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana akomeza bane namwe.